This BM radio station. Kurikira BSB radio station. Amakuru ijyagiye biba hirya no hino ku ruhande. Amakuru y'imikino, urugwenya, ubyumva ute ndetse na gospel time. Byose n'ahandi ni kuri BSBM radio station. BSBM radio station. Umugezi w'ibyishimo. BSBM radio station. Bugarama. Amahoro y'Imana naganze, umucyo wa Nyagasani nutamurure ku isi yose ya rurema aho waba uherereye. Gira amahoro y'Imana wowe n'umuryango wawe n'abawe, kandi ugire guhirwa mu buzima. Iyi ni BCBM Kandanda Sport. Kandanda Sport ni bimwe mu biganiro biremereye cyane bijyanye n'imikino bibera aha muri BCBM. Ukimara kumva Kandanda Sport, jya uhita umenya ko ugiye no kumva ruhago, cyane cyane ruhago yacu i Kigali ndetse no mu bihugu by'abaturanyi, tutibagiwe no mu mahanga. Mu ncamake, Kandanda Sport uzumviramo imikino yose itandukanye, uzumviramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, uzumviramo impano zagiye zibaho n'izitarabayeho, uzumviramo n'impano zitakiriho. Aha icyo nkuzaniye ni iki? Ndagusaba gusa gutega amatwi. Iyi ni imwe mu nkuru iri buze gutuma benshi amarira ashoka, bakarira bakavuga ati ibi bintu koko byagenze gute? Ni iki cyabaye? Uyu ni umwe mu bakinnyi bahambaye mu kibaya cya Bugarama. Kera ahangaha i Cyangugu niko hitwaga, kera yaho mbere yaho cyane hitwaga mu Kinyaga, hafi y'umugezi wa Rubyiro ndetse hafi y'umugezi wa Rusizi. Havutse umugabo uhambaye cyane ngiye kukuzanira, wakiniye ruhago kandi hambaye mu mateka y'iki kibaya cya Bugarama. Nyagasani yamukunze kuruta uko twamukundaga. Nta shiti, ari mu bwami bw'ijuru yarigendeye kuko yari umugabo uhambaye kandi yagiye akoze byinshi byiza. Ninde nkuzaniye? Iyi ni BCBM, njye ni Angel. Ikiganiro cyo ni Kandanda Sport. Bimwe mu byegeranyo byabayeho bihambaye kandi utazibagirwa by'amateka ni iki kirimo. Tega amatwi. Ni BCBM, umugezi w'ibyishimo ukomeze utembere mu mitima yanyu hose mu kibaya. Icyo ngusaba, tega amatwi. Amezi 9 nk'abandi bana aravuka, impundu ziravuzwa, abarya nyabwerera icyitwaga nyabwerera bararya, abana barakina muri quartier. Aravuka nk'abandi bana. Yavukiye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama, muri iki kibaya cyuje ubumwe n'amahoro gituje. Avukira ahitwa muri Ryankana cyangwa se kuri 11, uhite ku rya 11. Abenshi amarira arazenga, ariko muraza kwihangana kuko niko bigenda, niko isi iteye. Yaragiye natwe turaje, dore ko twese turi abakandida. Twarakatishije itike ariko ntago tuzi umunsi wo kugenda. Uba uri muri etaje, uba uri mu nzu ngufi, uba uri muri konosho cyangwa se uri mu nzu y'agacurama, umenye ko tuzava aha tukajya kuri metero 2. Twavuye mu gitaka tugombe dusubire mu kindi. Bakubakishiriza amakaro, bakubakishiriza mu bundi buryo budasanzwe, ariko twese tuzapfa. Nicyo gisobanuro. Matoroshi. Bamwita Matoroshi, umugabo wa metero hafi 2, wavukiye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba mu murenge wa Bugarama mu kagari ka Ryankana, ubu ngubu aho bitaga muri Makome ho ku rya 11. Matoroshi yize amashuri abanza hariya, akina n'abandi bana neza. Yatangiye akina umupira w'akarere kimwe n'abandi. All he asked for was a prayer.
yihanganisha ababyeyi be n'umuryango we. Yarakuze aba umuntu w'umusore atangira gukina umupira, arakina neza cyane muri axe hagati, gatandatu umugongo yabaga aremereye cyane. Yari umugabo w'ibiro hafi 90, afite imbaraga zidasanzwe. Matoroshi. Urupfu rurarya. My God. Matoroshi ninde umuyobewe, ninde uhise ko amwirengagiza? Nta n'umwe, ahubwo abenshi amarira ahise ashoka mu maso. Mugabo wateye umupira mu rwego rwo hejuru, ibyiciro bitaraza yakaba yakina mu cyambere. Ariko Imana yamukunze kuturusha, yaragiye, natwe tuzagenda kuko turi abakandida. Matoroshi yakinanye n'uwo bita Kocha Japhet, akinana n'uwo bita Maradona, akina na Rwaha ise wa King. Uyu Matoroshi yabyaye n'umwana bamwita Saddam, rutahizamu uhambaye cyane, aracyagera ikirenge mu cyase, ariko aracyafite intambwe nyinshi cyane. Matoroshi ni muntu ki mu kibuga? Iyi ni BCBM, nje ni Angel kama kawaida, Kandanda Sport. Urupfu rurarya. Metero 2, umugabo urambuye w'intambwe zirezire cyane, umugabo utaravugirwagamo mu kibuga kuko ntabwo yakundaga byinshi cyane, yakundaga gusa umuhebaro kandi ntayipfusha ubusa. Ibi mubona by'ubu byo kuvunana ntiyabibarizwagamo. Ibintu bijyanye n'imvururu mu kibuga zihambaye zishaka, zitari izi mvururu z'ubu z'amafuti, yazibarizwagamo. Yagiraga ishaka mu rwego rw'uko atemeraga gutsindwa. Matoroshi. Umukaseri w'ibihe byose. Kuvuga Matoroshi biba biremereye mu mitima yacu. Uhita wumva Makomeo, uhita wumva abantu bo ku Lions. Icyo gihe Marege yari muto cyane, uriya rutahizamu w'ibihe byose byabo yari muto cyane. Abitwa ba Maradona baracacambuwaga, Kocha Japhet yari mubi cyane, uwo bita Rwaha iyo babaga bari kumwe n'uyu bita Matoroshi. Izina niwe muntu Matoroshi yarakaga mu kibuga, yaramurikaga, yari inyenyeri, yaryankana. Matoroshi, genda rupfu rarya, genda rupfu risasira. Watwaye umugabo w'igihangange, watwaye umugabo watumye ruhago izamura isura ndetse ikibaya cya Bugarama ukibera inyenyeri. Matoroshi. Ndabizi habaho kwibagirwa, ariko iby'ubu babyita kwirengagiza. Ntabwo twakwibagirwa, twari bato, twakubonye agahe gato cyane, kuko natwe ubwacu twakubonye nk'umurabyo, twakubonye uhita, ibindi byose tubifata nk'amateka. Matoroshi, wasize inkuru ihambaye cyane, abenshi bagasigara basiganuza ubwo Bugarama yakinaga na Ryankana. Abantu baha haruguru muri site bakina na Ryankana bajya muri Makomeo. Wari uri gutaha izamu wo bita Kijipo baracakiranye byatari rubura gica. Ibyari umupira bizamo n'inkoni, bizamo n'imvururu zihambaye. Iryo ryari ishaka, nta bugome na buto bwari burimo, nta nzangano, barabavandimwe. Kijipo yari umusirikare, abenshi muramwibuka. Yahise yikoza haruguru agenda yarakaye cyane. Ageze hepfo abasaza baramuganiriza, baramubwira ati uwo mupira ntago ari urugamba. Barahura na Matoroshi batera story, abantu b'abagabo barabirangiza. Pane ibi byo babona abantu barakarana abakinnyi hafi yo guhanana n'uburozi. Ababo baricaye baraganira, batera story ndetse batera n'izindi match zihambaye. Matoroshi, umugabo w'umunyakuri, umugabo wabayeho umunyakuri mu kibaya cya Bugarama, mu kagari ka Ryankana. Yari intare y'inkazi, yari intare imwe irambaraje kuba yavuga ko ikintu cyose yitumye igikora. Yari ya ntare isinzira itegereza uyikora mu jisho akayereka ko ari intare. Mu kibuga yari mubi cyane, hanze y'ikibuga yari intama. Yari umugabo ucegetse cyane kandi wumva amagambo y'abandi akayaha agaciro. Yaribarutse rero, bafite umwana bamwita Saddam.
nomero 9 mu mugongo, rutayizamu wa Ryankana, rutayizamu w'umurenge ubabarizwa mu cyiciro cya 3. Rupfu rarya, genda amatoroshi ntuzibagirana mu mitima ya rubanda. Iriya muruzi yaje kwitwa Taufika yayikinnyemo matoroshi. Iriya kipe yagiye yitwa amazina menshi cyane ahambaye atandukanye, ariko yaje kurangira yitwa Taufika. Koca wayo w'ibihe byose n'uwo bita Japhet yakinanye n'uyu matoroshi. Tuzagaruka ku cyegeranyo cy'ibyo bakoraga n'ibyo bakundaga mu makaritiye. Kandanda Sport, BCBM, Angel. Niki tutazabazanira ahangaha kuri BCBM? Uyu ni umugezi w'ibyishimo, ibyishimo muzahorana nabyo muri Kandanda Sport. Uwo ni umugabo bita matoroshi w'ibihe byose. Niba nawe warakinanye na matoroshi wacakiranye na nyakwigendera Marihemugire, nawe tuzagarukaho. Abo bita ba Wenge bose baramuzi. Ariste se waraju nawe aramuzi. Uwo bita Rwaha nawe tuzagarukaho. Inshuti ze zakadasohoka, Maradona waracyari kugasima, n'abandi bagabo benshi. Matoroshi, nyamaswa y'ishyamba, intare higa ntibura umuhigo itahana. Nyamujya mu b'imbere ntagende mu b'inyuma. Yakubitiye abantu benshi mu gikombe, baramuzamura bamukubitira mu gahinga ngo ejo bundi batazagirana inkangu bamubafashije. Ababwira ko ari nyamujya mu b'imbere atagenda mu b'inyuma, ari inyambo yogeye. Uyu matoroshi, ikizigaziga cyazigiye baro mu Ryankana, site bakayibura wakayigumana. Matoroshi yari umuntu uhambaye cyane. Ibyo muvuga ngo mwateye ruhago, mubabarire BCBM, mubabarire nanjye ubagejejeho iki cyegeranyo cya matoroshi. Abamukundaga si ukubakomeretsa, ahubwo ni ukumubakumbuza. Matoroshi, ruhuka mu mahoro, Nyagasani aguhe iruhuko ridashira. Tuzagukumbura kandi ibihe byose tuzahora tugutekereza mu mitima yacu, yaba bakubonye n'abatarakubonye. Natwe twakubonye igihushuka mu mikino ya nyuma yuko witaba Imana. Komeza uruhuke mu mahoro, natwe dutegurire turaje. Mu ijambo rimwe riremereye, igendere natwe turaje, dore twese turi abakandida. Iyi ni BCBM. Uwo yari matoroshi nababwiraga, nge yari Angel, Kandanda Sport. Hulala. BCBM Radio Station. Kurikira BCB Radio Station. Amakuru ibyagiye biba hirya no hino ku ruhande, amakuru y'imikino, urugwenya, ubyumva ute, ndetse na Gospel Time. Byose n'ahandi ni kuri BCBM Radio Station. BCBM Radio Station, umugezi w'ibyishimo. BCBM Radio Station, Bugarama.